Ka jawai politeknik ka lakot online iaki candidates naka bynta ki admission haka 3 years diploma programs naka bynta ka session arajar arpawai. Ki course ki long kumni room architectural assistantship lai phewmut, automobile engineering lai phewmut, costume design and garment technology lai phewmut. Ki badai ban jet naka bynta ka admission ki candidates ki day ban pendap ia ka kelas 10 bat ki day ban yo 100% percentage marks haka mathematics bat 100% percentage marks haka science. Ka relaxable ke day 100% percentage marks haka mathematics bat 100% percentage haka science. Ya ki candidates ki badai ki SC bat SD ki badai ki nong shong shnong jong ka Meghalaya. Kerta kalong pimdei ban kot arpawai snem kerta kat kum haka strik benai Julai arajar arpew. Na kebenta ki kena ki bepas kelas 12 bat kedai si snem relaxable bat na kebenta ki kena SC bat SD kedai lai snem relaxable. Te yaki kandidat ki ba interest pila ban apply lengba ka online haka website jongka jawai politeknik nado arpew terik Julai hado library terik Julai. Bat pila ruban apply haka ne ka website ola.jawaipoliteknik.in. Bat pila ruban klik na ka link balai hapo description pila ban klik nanto direct. Ka rukom jet yaki candidates ban yo admission kalong haka aggregate jong kimak haka maths bat science bapi yo haka SSLC bat HSSLC examination. Kandon ru ka screening naka bentaki candidate haka jingpyntip daga Directorate of Higher and Technical Education. Bat ka jingjet ba kado kan pelong daga State Government of Meghalaya kabadai ban pen ya ki kendon ban submit daga interview board. Baro ki candidates ki day ban join hapo katerik balebo da ka jawai politeknik principal. Anda lakut ka terik balebo ki candidates naki waiting list kila ban yo ka kabu ban yo admission ban join haka jaka gitu ki bom join anda la dap penmi iaki list haka terik balebo. Ia ka jingtip ba company pila ban lait syaka website jongka jawai politeknik www.jawaipoliteknik.in. Te perlo perjal Khublei Shibun ba page ikene ke video jongi te ngin saya kendok pat haka ke video.